znam povremeno predavati po srednjim školama. I onda često ulazim u nekakav razgovor s profesorima. U školi što rade? Njihov program. Oni ne znaju ništa. Prvo ko profesori. Oni ne znaju ništa. Oni ne mogu djeci prenijeti znanje, ne mogu djeci prenijeti nove stvari koje se dešavaju. Naša literatura je iz 86. Možda je iz 90. Nema veze. Ali smo još toliko daleko sa svime. Pojedine škole samo imaju onako, ajmo reći, adekvatne prostore za predavanje kuharstva. Gdje se kuha u kabinetu u školi. Što je jako bitno. Pojedine. A da ne govorim o budžetu za namirnice u mjesec dana po glavi učenika, koji je, dok kune su bile, koji je iznosio, mislim da je bilo 17 kuna po učeniku. Mjesečno? Mjesečno. A u mjesecu imaš 4 dana rada u kuharstvu, znači u kabinetu kuharstva u školi. Šta ćeš ti tom djetetu dat, pokazati da on nauči?